mun tranga INP mezo channel ngai thatu song te in zain chi pai kan bu ka cheu voin hi zun nili in rin ni ania international news le politics toy te in update kanan siam le anga atop khengin min lo ngai thak sak le theu don nia Russia chuan West General thuam te hian mai almek hi khon war tuya le khumani ati Luhansk province governor Sergei Gaidai chuan Severodonetsk ram za som ni zet chu Ukraine sipaiten anlak let le thua soi Ukraine sipaite chuan West ramral thuam an don te chu indo na muala manan ngak lel tak zeta Russia nen inbiakna nei ani le main indo na muala Ukraine din mun siam reman du thuan soi Ukrainian negotiator David Arakhamia chuan kan sipaiten ral thuam tharte hi manandu to hlemaya kan din mun hi siam thapot lila ti chuan in biakna kan tran thale don nia atia indo na muala achan chhejok chu in biak huna antong huai theilo ti kan thevek ome Ukraine palai thu soi hi adik viau mai UK military intelligence soidanin Donbas vela hian Russian Air Force te anin ring klea missile air strike nei turin anin ring rengani ati Switzerland chuan Ukraine tan ral thuam apedu lo Germany le Denmark chuan Switzerland hi war material Ukraine hena peturin an ngen veya mase Switzerland Federal Council chuan apom theitalo Federal Council thupuang tu Andres Simonazi chuan ral thuam spare parts then khatero unpack theitur thua soi Switzerland hian neutral taka om atum thina hei hi anram kalphung ani ve reng ani Vladimir Putin chuan Ukraine food grains te thon chua poyati farhan lo thua soya Putin chuan western dot soin Moscow in food grains adang antia food grains export thua harsat na kanei lo ati Putin chuan Russia in a thunun mek Mariupol le Berdian satanga thon chua arem tita a tin Ukraine thunun Odessa lamero Ukraine in a bom kamte a phel phota tha ang atiboka an bom kamte an sut huna Russia in longte aveng him ve thungang Putin chuan ati Putin hian Romania Hungary le Poland lama food grains thon chua a thei reng layen Belarus lama kaltiratum tlat mai boka ti hian soya Ukraine tan export hi Belarus lam Baltic ports lama a ol sam beranga sen so po atlem berang ma se Belarus hi biak masak anga yang chu West ram ten Belarus chunga sanction an hli phota ngai karing ati NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Turkish President Erdogan chu bia in Finland le Sweden in NATO membership an deal chungchang a soipuya NATO Chief hian Turkey in Finland le Sweden a dodal na hi in soirem puya tuma in biak na boru ka that thua soi Stoltenberg chuan Erdogan nen in biak na bai seyom tak kan nei theya kan tho pui thata kania Ukraine in food grains an thon chuanan po Turkey hian ma ala chak le boka in biak na kan nei chun zom zel don ati kar le khian Brussels a Sweden Finland le Turkey palaite anin bedona he huna hian Sweden le Finland in NATO membership an deal na thuwa Turkey ina ngai dan asoi to don ani he mi ma nge hian NATO chief hian Erdogan hi lobiak lung o ya tum ninalang sakho thila in nek chep na hluar BJP in Rajya Sabha member Muslim an nei don talo Modi sarkar chuan kumriat mel amuta a neutral taka soi chuan BJP hi development a kher hi chuan Congress sarkarin ap halo na samai mase sakho zalen na lam hi ril ruwa om lo theilova mason na hi infrastructure lam ringot nilovin social development po a om telangaya rol khai taka kong engkima mason hi ramchang kang zia ani BJP hian Muslim le Christian te hi nek che patum ta dewem June ni khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan khowela democracy ram lian perle sakho chi rang omna India rama
sakhobiak na mun be na a hluar le hle to a nam le pol then khat laka tharum tho na atam thar le ta hle ni in a soya US State Department in International Religious Freedom chungchang report a siam chu ti chhuwa ni in he huna hian Blinken chuan India ram din mun hi soya United States hian India ram thil khleng te hi a lo zir chiang thin ngot mai April tha po khan Blinken chuan India ram chungchang a lo soitel zo to boka human rights chungchanga India malak na adu khop lo thu a lo soito hetia Anthony Blinken-an India chanchin thalo asoi hi Ministry of External Affairs MEA thupuang tu arin dambak chi chuan chang le tin US official in India chungchang report thalo taka soi hi India chuan direct attack angin angai international relations a vote du wanga hetiang thil concept tel thin hi avan duai thla kan hi hetiang zir chian na mi then khat soi phur chop anga thu soi le hlei nei taka ngai dan soi hi ban chan vat chi ani atia India MEA thupuang tu hian United States gun violence tamlu tuk chu India in angai mo hleya US ne na akhen ti soi bok United Nations Human Rights Chief Michelle Bachelet in Beijing atlo tum khan China point US gun violence tamlu tuk chungchang hi alo soi chuak ve to a China Foreign Ministry chuan United States chi in clear na le gun violence wanga human rights pal zut na te en fia turin UN Human Rights Chief hi ange na ne Washington India le US summit an nei tum khan Rajnath Singh le S Jaishankar te ma a Blinken chuan khovel mun sang sanga sarkar police le prison official ten human rights an bo chiat dan uluk takin US in in thak rang thua soya ma se Rajnath le Jaishankar khan engma an soi ta lem lova ni nuwa Jaishankar chuan United States human rights din mun a soi vele ni rambo na tanga India ramathil khleng mek an mu dan Blinken hian a soi ani ve maya BJP sarkar in India mu dan nen chuan a in ang thailo hrim India rama BJP malak dan hi han en chiangila Hindulal ram din turin anin buat sai ni na langa Assam sarkar chuan religious minority te chu identity card siam sakatum meka Chief Minister Himanta Biswa Sharma soidanin welfare scheme thataka andon theina tur ani ome hei hi thaviu angen langma se Hindu sakhwa zui tu ni lo zung chin chia na ani ve maya sakho danga in le ahar saviu to don ani tundin muna Indian population enin Christian te hi tham kan ni lova Muslim te ero za sompali lai ani vele to a an boy puita view mai Assam Chief Minister phaichuan Muslim te hi trong kam na tak acha khum ta fo mai BJP party hrim hian Muslim te hi nol zel tum ni om takina langa Rajya Sabha a tuna hian BJP chuan Muslim member pathum chia ani to a chung ho po chu July kha khian an tama top vek to don ani MJ Akbar Syed Zafar Islam le Mukhtar Abbas Naqvi te hi Muslim sakhosui tu BJP in Rajya Sabha member ani mekte anne Mukhtar Abbas hi Minority Affairs Minister tepo alo ni ve hial to MJ Akbar hi kumsang ni le sompariat October thleng khan Minister of State External Affairs alo ni ve to a zun ni som ni le pakwa hian atra ma to pang Zafar Islam le Naqvi hi July ni li le ni sari chol to tur an ni bok kumsang ni le sompali malam khachuan Muslim tepon BJP ticket an mu ve mai thina tuna ero BJP hi achak ta boka Muslim te ti lo man tum vak to lo Muslim tan BJP ticket mu har ta hle ni na lang kumsang ni le sompali Lok Sabha election khan BJP chuan West Bengal state a Muslim candidate mi patni aneya Jammu and Kashmir candidate pathum Lakshadweep le Bihar candidate pakhat ve Mase West Bengal candidate Soumitra Khan chia atling tani kumsang ni le sompali Lok Sabha election khan Muslim candidate somni le pahni antlinga
sang ni le som pakua Lok Sabha election a khan som ni le pasari an thling le boka BJP party atangin mi pakhat chia Lok Sabha member an nia hriatani Lok Sabha a hian Muslim member tamber tum chu sangkhat zakwa som nga le pani kum khani in Lok Sabha seat zong zonga 9% an lu ani chumi nuwa 6% ba an kai hlei thei to lo BJP hruai tu te chuan Muslim ten party ticket an chan lo chungchang hi soin state assembly le parliament candidate ticket hi atling thei tur te pe an ni thina party dan bo chiat na omlo anti BJP hruai tu pakhat ming thup chuan ti hian a soya sako pakhatemo group pakhat thlop na mu wanga party ticket mu mai theiani lo tling turin mitam zok thlop na mu ngai ani ati hruai tu dang pakhat chuan Congress le party dang ten Muslim te hi vote bank in an manga tilom tumre rengin an dor thina chuwangin India rama hian Muslim te hi in la rang angin an omani BJP chuan Muslim te hi Muslim angin a dor lova India mi angin a ena Modi sarkar policy te hi in ti Muslim mani chuang lo BJP chunga an loma an la vote zel hi ati BJP Minority Morcha National President Jamal Sidigui Muslim pa chuan BJP hian vote bank politics a boy puilova India ram mason nani a boy puizok ni India Education Minister masaber kha Muslim ania ma se zirna lama ma kan son lo zia kha kan mufika Paul then khati lom tuma minister in pek te hi thil thalo takani parliament member ten India me puizong song rong bol tura anin tiam angin Modi sarkar hian sabka sat sabka vikas thupuya anayani ati Center for the Study of Developing Societies sathok Sanjay Kumar chuan a mudan soive in BJP hian thil tum chiam takanaya minority te tlon lung oya tum khan lo minority kanti hi Muslim annemaya Muslim parliamentarian nei lo hi BJP chuan a eng to than lova Muslim te zinga bukhwar het zok antumani ati Rajya Sabha a Muslim ten ruling parliamentarian an nei to don lo ani mela BJP hi an la vote zel angem kan thlir chho zel aning chu ole tuntumata na chanchin kanan ti chhuat thei chu khapi zo kha ania ngai thatu zong sung ten atop thlengamin ngai thak sak lewangin in za chunga kan lo me